Akariba kambaki batariretie kuria kwanirwa kwa ibaraba kuriana na wako kwa garo ya Rais Kaunti ya Meru baraba inge bakionekana kuwa ewi njama ya kuya kithaka kia mwitho yoimenti ya kariba na inya MCA Kirenya Mwenda bawete kwena kirundu kia Meru kianto kurwana na manto ya maya na bate kweyane nyitomi bipe yana bie kwana biagotiera ibakwitha bakiwata mbaru mendekithia yara bakwenda yethira yekarika. Mwandiki wetu Antheto Muthuri Murio kigatumenyithia chuna njira ikinyanirite. MC Okoroto na Mwenda Kirenya nitwakimeneria gikundi kirega na thirikari kireko thakikirega kiani kia ndege ya Rais Nyango of course ya kwa mwitune bakiwe kikundi kiki kitena mbetere ya witi na mbere. So babute kwenda golf course, babute kwenda interview beyond governor mutumacho ite ki national government na wimbi boyete abio in return. Tebo yakanywa katheri kunaambia ngo mkono mtupu haulambwi. Babu ende boyete kanywa katheri na gakaumu. Bobati otura instead of a golf course na atwe toyete to na gashagwa bange na ntube no opposition toyete obuthiria kinana because siasa cha Kenya is about kintu kiwito interest na interest yetu imo Meru aritirongwe na batu tutere ya maendeleo ya Meru no ntoiruto ayaretete na no ntogashagwa iba kumena na Naruto na ntubu bange Kirenya akiongera ati Meru batomba kuregana na witi na mbere no nto ati kwena tongire bathune mutongerio mugongo kinya Meru level 6 ibarega Meru ya itithwa ya level 6 bute kwenda Meru ya city bute kwenda au na tendre unate bokwenda so siasa yenu hiyo tumekataa kelele yenu hiyo tumekataa lakini bantu akuwa tukare ya maendeleo batu tueta na emotions hiyo tumekataa onto bobo bakigwata mbaru na kariba kambakia antu baraba gomene na antwara garo ya Rais kwenda gwakwa no ntondera manto ja nyomba yewe gakwa na kana bisi gakwa batu antu bakambakia tukafaindika mono ana beto bakona nguge njira cieto igeta bwega na ikyo tukuga batu tutakwenda kwa antu banyuma na ndekaire twena kieni gya gwakwa state lounge aja no yega kwa na mobisi za kwena kenda tuona ana beto bomba kwandikwa tewe koro anene beto ibato me batu to eparanda chito tukaraja marai mwitone itone itwakiro state lounge abatu to ana beto bona nguye gwita kwethira turete ru state lounge aja kambakia kikikiama turenda obwira state lounge te mwito tukugitangwa state lounge office ya ACK yombeta kweja na mundaja state lounge yomba gwakwa ende kwina antu bate kwenda batu tuona maendeleo nikenda baja gutwa idea 2027 batu ribo bakejo tuthithiria maendeleo mantu jaje jetiacha ni agreement ASK na nyake NWS iba kumenya imbie kuendelea. Muthuri Murio ki World TV mutero kangangi.